aho lele te whanonga mai e hala ko ngahi panke ma ngahi feitu o toho paanga koe fuulaine lo atu me ta whaaki koe mo ta whaaki koe e kiwa kakai ka kohi koe ofa ia se o tau kāinga me to apure anga e nau ofa mai ke whamiri pa mo kāinga koe e tongani toke aknau tolu o kunau lavatu kohi o kia e nau ngahi account panke ke toho mai e nau seniti me iai ke whai a ke whanki i whakataha ai whanki whakatau ko ia o e ahoni. Nā tau tala noa anea whipana hokat ke ahoni mo tau tata alo neongo tau mato ake o ngoi ai whoki atu a ki nau tōlu koe ni i he tahiti nui ka o ku tau whawheta i pe ki he o tua. Koe angai ni tau no fō pa mo ui o ku tau iai pe ko whepea poto o ki ai tō ngā. Hange pe koe tala noa mai koe ni a ki nau tōna nau whalau mai koe mei tahiti. Neongo pe ko whea whitu e ai tō ngā e whainga pe tō ngā ke whailongaki mua ni ihi tō ngā o ki ai la ngai e mo ui pe ko hono o la eni koe hoko e whainga taa o pongo nange me o tomoto anga o wha. O kunau mau inga ia ke nau wheturi mai ki tō ngani au taki mai e ofa. Pehepea mo tau whanongo atu ke ngai whanua koe si wheturi ngai whamiri mo kai ngā ke whao e ngai puha, whao e ngai talamu. Kai ki ngā tai ko tā paanga mai, pia neongo e whainga taa koe nung tō whangai ato ngā. Ka koe mea ko ku whai ai e whiawhia, ko ki nau tōlu o ku oesia e he vailasi o ku tō maa pe, pia neongo o ku hange o ku asimai o ku aloi whika ki o lunga, ka ku whainga maari e pe mo maa. Koe uhi koe anga koe ngai whamatala, ko ki nau tōlu koe ni o ku mau o koe ai vailasi, ko nau o si hoho malu i e kakaila lahi, hoho malu i uloaki pe he ke tu oua, pe hoko atuai ki he booster, pe koe whakaivia koe a hono whika tōlu. Whai pe tokanga ko hi koe whanau, ka o ko whai a hono tokanga i kina, ko hi e koe Omicron, o hangi koe nai whamatala mai me pot ngai mo ui o ku si tō maa pe. Kai ke he koe mea ia o ko whai ki ai a taritari, koe e paremia ka o maai toenga o e kau minista o ki ai e ngahi o ngongo fo'ou te nau hanga tuku mai ke tau inasi ai i he ahoni. Pea ku hoko pe ngai whamatala ko ia ke ne hanga toko nia a ki tau tōlu hono kotoa. Pea pe he foki pea mai ngahi whatongia ko ia ku mōwhoisia i api. Sino mea tau kei tarango fua. Tau lawat ke ngahi wharekoloa ai mo a ke tau tarango fua. Tau hipe ai wā mama o tuie mask. Pea koe mea taha ke mo lawat ke ngahi wheitu pa mo lawat mo huhumalui. Ko hau nau rere tane awhi ki he kautaha pitutaka to ngā TCC o whai e ko whakatau kāti mai me iai. O stara mai pehere o ki hena ho o kāti huhumalui. Toi eke tu oa mai pehe ngota mai ngawe. Ko tanga oia o e tako o ku tuku i he loto ka ko toi whokirewa o mai e kāti huhumalui. Whakawhiawhia hono tau hia lao e kau ngā ue o ngahi wheitu ko ia. Ko ngā oa toi whakawaiwai. Ai mau inga koe ke tau alu mo tau kāti huhumalui. E pare mia ni o ku lava mai. Hua kawa mei liku. Pehe ke eki tokon pare mia po a stay. Minister mo ui. Toka tā sai piukala. Pehe ke minister ko ia o pot ngai ke muri ma tak mamata. Wheki tau toi kamano. Ek minister ko ia o e moi. 17 tau mo ua. Tare kita mo ui. Maka ofisa maalonga. Press conference ko tau tano. Ko ka tau ke fai ma tau kilot kamata ke tau po tano mo ini. Mau tamai tangata ke afio he wani. Pong ko ni mau fatah mai ki he ni ko uhi ko e ngai fatongia fa falala ki he. Kau take fonua ka be ki matol ko kau fai ngong. Ko uhi ko e ngai pore ko hoko i ho mau ngai ahoni ga mau ki fonua. Ko ia uhi ngai e mau he ni pong ko ni.
whakakato e ngai whatongia ko ia ka mau tomo hangahaki ki awhio whamalo. Ngai tapaki ke lawa tuku ke mau ma. Neo ngai pore ke mau whitaulaki bea mo ia. Ka mau ke oha ke bea whawhitai me whamalo ko tauhi ke whaima ki mau tolu. Mau hangahaki ki tape ki nai bea e paremia. E pehe ki he kapneti bea mo puri angan. Hangahi tapuaki. O hange ko sino moilerei, sino malohe. Ko ha whaitotoni whakapotopoto. Ko uhi ko rerei whakalukufua e whonuani. Mau kore ke tape ki na kau ngau e kunau whahoko e ngahi nima ngau e. Si tokonia e kakai e whonuani ko iwe whaingata ku mau towhangai. Ke nau mauha moilerei ki whakakato e ngahi whatongia ko ia. Tape ki na ki mau tolu kau whaiongongo ko mau whatongia ke whonua. Ke mau lawa whahoko totonu, mau whahoko rerei ia. Ko uhi e lava tape ki na whakalukufua e whaingau e ake mau whahoko. Kia ngai whafonga hevo ko uhi ko e ki whonuani bea mo ngai whaingata ku mau towhangai. Ko ke mau toi hanga ka whaitu ka ku mau hanga ake ki o awhio. He ku mau ilo ko mau hao anga bea mo mau mo uhi hanga ai. Ka wā i he whatahani. Ngai mea te mau taranoa ki ai ki hoko aonga whakalukufua. Ki he kakaini. Pea koe lotu ia mo hu ku mau hake i ho ao. Pea ku mau wai whai e i wafa maa nioni. Ho alo ai ako sisu kalaisi. Amen. O malo atu tawai. Kamata rere tau podano ai pongpongi ni lot ko ia. Pange pe ko tau ngai ngau ke tau ngau whakata. O tol ko ni ka whaingongo. Mo mateu teu pe te tau whinga ki pe ka tuku ata. Whainga maari ki whai ai hatau ki lotu a pongpongi. Mau silo pe mo mateu teu pe. E pongpongi ni ku whahoka tai pe ngahi whamatala. Tau pehe ku kehe me he tau press conference wa mui taha. Pe ko ha update. Aki mua ai ko to mua tua whawhitai ke o tua mafi. E nei tau hilere mai tau tolo a umai. A umai ki he pongpongin. I he tawhako ni o COVID i tahiwa e UKC. Whamui taha foki na e walu. Pea a umai ki he aho ni o wai mo e keisi fo o e ono. Ai au alhake rewa o tahafa a active keisi tu ke he taha koe na e recover. Koe keisi fo o koe ni, koe wha i vai ni pea ua i pini. Koe uhinga koe ngai keisi koe ni koe keisi pea close contact. Ka wai rewa ai ngawe makehe. E pot ngai mo ui he pongpongin. Hake pe o mo whanongoa i he ngalu ea. Ko hono wakai i whawawave, mo tesi whawawave ai ongo kolo koe ni. Aku ai rewa ai ngahi ngawe makehe. O whai ki vai ni pia mo pini. Hange pe o kolato e ngalu ea. O wai rewa checkpoint i vai ni ko whingai ni. Ko ia ko tope i vai ni ke whingai ke tesi. Ke mahino ai tūkunga. O virasi i vai ni. O pau te ke hau mea wheitu ke e whakaata pe ke pass through pe te lere pe o alu i vai ni ka o te ke tuu i vai ni. Mea tatau pe i pili. Ata pe ke alu pe. O wai pe ai ngahi mea make. Ka kua pau rewa ko hata vai ni ko ke whi alu i tu ame i vai ni o pau ke hao tesi ki mua pa ke toki alu. Ke whi ngai pe ni e ahoni ke mau pe contain katoa. A ki nau tolu i vai ni, mo ki nau tolu i pili ke whinga ke tesi ke mahino ai tūkunga o e mafola ai varasi i heongo kolo koe ni whatatau ke keisi koe ni whaa fo ou, mo ke se ua fo ou koe ni i pili na e toku mau. Ai koe tūkunga ia koe ni o e COVID tahiwa, mo ki nau tolu o ku nau tesi o positivi i he umai koe ni ki he ahoni. Ko tui ko mea mahi ngā peia pa mo whakatoka ngā tupe kau whaingongo o ku iai ai mau whataha NEMC. Ko toi kuata ki hongo fulu pau ke mau mawahi ke whataha koe ni. Mau inga ke whai ngai whai tūtūni. Ko tūpunga me he ngahi mea keke. Koe ki ngata pe COVID kau maa whoki ai ngahi tokoni koe ni ki he tsunami pia mo e volcano koe ni na e
puna. Ko ia katak pe ai ho fehui mau mahino no o pauleo te ke fehui na osi eke i press conference ki mua e talatu katak pe mua alosio ke press conference ko eke ma umbiai ho tali. Ko ia te tupen ke Mr. Mo ke wa te tana ka osi ko ia patu ko atu lewa ki ai hanga fehui i he pompongin malo. Malo bedo ik palemia pe go le bege hu fanga pe he ngai talfata kakato fa ho pe me he malo ia ka ata mo fa ngamari ko ni ke fai be ki ta na ki atu hange go e me ik palemia ko ngai case ko ni na ma fo o ko ni ko ngai case pe ia ko ki na tolu na e feo va ofi ko ngai case ko na os mahu aia ko case fika lima mo case fika fitu ai ko case ko me vai ni ko kahape ki family ko case ko ni ipiri ko ki na tolu na ka ke feo hi fai kava mo to taha ko ni na e ma ko ia e ko pe ko me ma hinga henia e ka fai ngonga ma ka kai fonua ai mahu inga ko ke tauhanga mahino e foko tua pe moyanga ko ene mafola amo fato nga iange ku ampe ke toko ni mai ai ka kai fonua mo na tolu ko eni na ai hafeohi fekau aki o ngahi positive cases na lahi o ate potunga wena kai ke no hanga o mai ngahi famatala totonu pea to hinga be fra ho ha ia ke mahino be ke kai fonua ku kai ke tautea ku ke tokoni ke vave ai ngawe potunga we ke mau e toko taha ko ia pea fai hanga o ka kinau tol ke nau no foma i he feitu u koe o whakahoko ki ai ko e taimi ko ku hanga i he kakai whanua o puke whakamatala e whaingata ia potu ngā ue e whaingata ia ki kolo e whaingata ia whanua ko iai o mahu inga o pito he taimi malo ko e alu koe ne taimi koe ni ke ngahi aho ka hoko mai ko tu iau ka whaingongo ko mahino e natulai o tau expect pe tau hanga e tau tolu o talo e toi lahi ange ai keisi ka e toko ni lahi ho mohanga tuku mai e ngai whamatala ke ngai feitu na mo alu ki ai ko te mahalo pe lolotonga o te ke ha whahinga mea whaka computer he potu ngā ue ke nauhanga pe o ilo e ngai feitu ku ke alu ki ai na lelei pe ki he kakai e whanua ko mo alpe ka feitu he tapui ko ni panghanga pe o tohi ho ki notebook na ku i fe he time koe whakahoko atu ai ngai feitu na ia i kakai na positivi ho no CV ke vave ai feinga atu ai potu ngā ue ki a mautonu Kagu taimenia ke toi whakamama whai ai. Pakotu o stalat i he whanonga po ngai mo ia mahu inga koe ni ke aua kone whakaata pe ke whawhainga maari ke whaiha ki whatau o teu ke ngahi aho koe ku tāpuni ai whanua o ku kai ke heka katoa pe whamiri o ai whamama whai he tainimi ka pau ko koe pe whakauri ke lawa whai ngahi mea ko ia, sai. Ka pau ko toko taha koe ke whakauri, ka koe whemau ke alu ke pangehi, kai ke toi whemau ke toi ova he toko ua, te ke he mea lele. Ka mahu inga lewa koe o mai ko, o mai ki koloni pe koe whai koe whakatau, ke whakapoto.
O le mai he pongpongi ni soan. Koe anga pe e ku wakai he, o ku hange o kai ke fuu. Ke fuu mahu inga ia ka kai fonua ia i he ngai tu uni. Ka koe hoko foke ngai foko utua hange ko eni. Ka pau te tauhanga o whaka apa e Omicron. Ko tui e hanga he Omicron o whaka apa e tautonga. Ko hinga whaka apa i, ko e tau talango fua, ki he tu uni, hange koe ngu tau mata he pongpong ini, pau ke huhumalu, pau ke tui ho mask, tau he nofo wā mamao, pe ku iai e mea mahu inga. Koe lulu, koe wheiloa ki, mahu inga au pita. Ko tui ko e ngahi taimina e teu mai ai na tau ngawe aki e whakapātu i nima, koe tuki pe nima. Ka koutui i he taimi ko eni. Tau koe tata alo me mea une o atu pe ai whekau, lala ko ofat ka koe. Son, tatoksio hataimi e saia. Koutui ka pau te tau kamata ia. E ko tau kei whatoka ngai pe he tainim. Kau e wheiloa ki he tainim i he mea ku ne whakahamai. Koe ngahi keisi koe na tau tala noa koe ki ai whakahoko atu. Na iai e koe wheiloa ki pe i he whalaite, monite, positive. Ai koe koe ki whakamaala ala pe aku ia e kau whaiongongo. Ai mahu inga koe ke tau mahu inga ia. Ke tau hangepe koe whamanatu mai koe lala. Ke tau wako i ke tau tolu. Ke tau lava pe o whiohi pe nofo me COVID. Ka pau o tau mui ke ngahi whare i pa moe kore potunga aue. Koe tu koe he pongpong ini. Tuki whahau wawe at pe au ia whahau whatongia e potunga aue pa moe kinau tolu nau whahoko e huhumalui pa moe kinau tolu na e o whae surveillance pe wano sivi koe a kinau tolu na me ane afi o whakawhiawhia ai hoko e mea koe niku nei e toka te au whanoa fo ou na nau huhu uluaki ane afi. Ia e toko uangea walta na nau tausiua ane afi. Ai koe whakatoa ia i e huhu AstraZeneca toko whangea uata. Koe huhu whakaivia pe whakamalohi booster dose na e whiunga moe toko uafe te au walunima. Koe ngahi whika koe ni e kau whaiongonga, koe whika lahi e. He lere pe me pongpongi ki he whiafi. Ai au toi lere ai hu malui i he ahon. Pe koutui koe e ai me ngai whika lahi ke tokoni pe ki he whakahoko whatongi ia. Oku lava he potunga ue o whai ai sivi pe koe PCR la, lere he repi. Tena o lava o au ki he sive tolngeau ni manoa. Pea kapau e tekei ai iwi ngā ue o kau ngā ue ke toi lahi ange. Pea mahino lewa tena u toi he lahi ange. Tena o lava whai hange kapau e tānaki he ahon. Tena o lava whai lere sivi ke mau ki he whiawha pongpongi. Ai ni mangeau wal nima. I he PCR la ia. Ko osi mau mai ke potunga ue he tainimi ai rapid antigen test. Koe whanki i testi au ku whai pea i ha wheitu upe. Pa ku osi minite taha nima ma ue ola. Ai koe mea ea ku whai he tainimi he ngahi wheitu lahi whakaao ngai lo ua pe. Ai e toi lahi ange ai whika he osi koe aho ku lava ko tesi. Ai au tokon lahi e rapid antigen test ke ilo vave
ai ngahi CV o tokoni ki he surveillance. Ko tui koe ki mea mahu inga pea ko manatu te au tokanga kia ke whakahoko atu ki motol pa me kakai whanua. He taimi koe ni mahu inga au pitu. Ai talangofua pe mo ko inga pea koe malo whanua. Malo. Ange koe last time me time e tau conference pa mui taha. Hiki o nima tau lele takai taha whapapaui hofo I wheui. Ko hanga o lau pau ke mau mawahe mehen ki mua he toi kua taha ko whataha mau inga koe taha. Kamai pea so ane tau alu taha taha pea. Paremia, feito una, o Américo. Patapatu ke ho administrar gabinete. E talangata e te awa whai ki tua. E tā mua me motuani ke whawate ke whatonia koe ni. I paremia o ko onga moni ke motuani pepe ke whanua. Whatamaki whanatula ko hoko ka upureanga. Koe ki statement I ulaki pata kua tae whehui. O ku whawhiawhia e ki Mr. Moui. Te te au I he tunga whakapeseti o e huhu I tongani. Hangai ka te au ku alohake AstraZeneca ia pesete ofi he pesete hiwa walu. Alohake me huhu whika ua pesete hiwa ngofulu. Ko huhu whika toru eni ko kawa e toko wafe tupu. Mahalo ka te au ko tongani ku tā I maamani. Tikai ke whakakakato. Ke whakakato whakakalafi. Ki hatunga whakakalafi. Sio kalafi pe mo whakapeseti e toko lahi whanuani. I he statistika whiri o tohi kakai u toko taha kilo ma tolu afe toko laha tongani. Paku tai mua tongani maamani ka ato he huhu. Pa whetai ke eiki me toa fo he whituna me langa ngawe u whai. Ko whika uma pe e paremia o guanga pito ke motuani ai whakatamaki o kuhoko. Wesi ai a tonga taptolu pe mo tonga tapfitu. Ko kore atu. Tau loka whaka wahe lalahi pe. O mo te tau constituency, ai pe fo I wahe hahake, wahe hihifo, wahe loto, wahe kolo. Pe katoki, te lahi angi ai, pa tau whoki lewa constituency, whaka wahenga pe, pe ko kore whama mola tu pe he whaka loloa. Koe eik minister Moui, ko lawe I pe ko whae tu uni me whaitu una, he kai te whaha ogi whare mahaki. Paupo au pito. Paupo wate ke langa ngawe. Tak tahan nofo mau I api. Tari ai kaya o wate huhu ki api. Ko tau lavea anga I he langa mamani ko talanga taa ayonga matua. Wahumai ko viti tahani maki tongani. Ko tau lavea ko ni ko talanga taa. Tau kore mua ke whituna ke whai mua paupo mai. Peko whehu I whao sipe. Na iai ai paromes me minister paanga o ke ki paanga ke ngai private sector ke tokoni I tinau tolu ko uhinga ko nga we ku wahenga ho e ki ai I preanga to nga kon ko ke whakaivi nga I sector ke tatari talu misanuari malo ko ki whatontona pe ki he soat o kai ke ta ofi hau hata ke whale mahaki. Ka pau ku ke puke koe whale I pau maa pe puke ue pe ngai whika telefon. Wa pe telefoni o wa o whangeau ke whaiat pe hawhare I peka pau koe whemau ke alata tahasio e lava pe ke alata to ke tahasio ka koe. Koe ngai puke lalahi o ku atake ke hau. Koe tinau tolo ku koe o ahi mahaki o ku kai ke toi tari ke whai ahi mahaki he tainim. Peka pau te ke koe tauhi mahaki koe. Pau pe ke whapapau o ku ke o si tosiua ho o malui. Ka wika ke toi whemau ke toi alu e kau tau hio whetongtong. O ku mau whakaamu ke na o mai peko e tau hi. E hanga he whare mahaki o tokoni I whakamea tokoni ki nau tol. Ka nau nofo ai pe I he whare mahaki. A ki nau tol o whemau ke ai tau hi. Koe ngā pe na mauhala e kakaia ke nau ha. Koe ua pe whatontonu e soane koe COVID taha hiwa. Koe COVID taha nima. Na whai ku toi mauhala I mea ko ha COVID for all I tongani. A kon whakatoa. Koe ngai whare koe whika ok pa moe ai koe ki he potunga moi.
ko tui ko si feunga pe ngai whamatala ku atu. O ata mai le lebe ka kai whanua, pau tau tui pe te motokoni mai, ke tau tokoni pe ka kai whanua. Ko ta whakea ke whaka ekonomika ko tugatu ke. Bisa mo, ko iki wawe pe pa te kato lusene. Ai whai huhu e ahoni, AstraZeneca, uraki pe koe hua, pe ko huhu booster shot. Pa tangata, holo koe ne se stongata ataina, maufanga, i holo se swesiliana, holo se ase otonga, popua, koe se ase se swesiliana koe ni popua, halarewa, koe holo koe ni se ase kaumauda ni ngai aho ki muini, mataika, koe holo se ase swesiliana, ngele ia rewa koe holo fofo anga. Ka pau te aha whehu i ai, o gai whika, koe noa walu, noa tahahiwa. O pau ke te whai ke mauinga ke mo ngawe ke whainga maari e koe ni ke whakagato mo ngahi o. Io, Lucia. Malo pito eiki vale mia. Koe ngokolo koe ni minista mo ui o ku loka a piri pe amo vai ni. Ko hihe ku mahino ka au he kai ke ngofua ke nau. Koe hu mai pe koe hae mea ko. Ka ko hiha pe koe nau upie mao koe ahoni. Ka pau te nau o mai me vai ni ki tua. E te si ai pe nau tolu i he vai lasi ai. Ia koe whakaukau whoki he tainimi e Luciane mahoinga koe ke no whamau koe kakai. Ka pau kua hawhia mau vivi di ke nau mawahe mai. Wange koe ngō checkpoint koe i Waini. Tau pehepe ku loka atu me he alu atu pe loka me he hao. Koe pe whakailonga e ki he mea lere. Pero taim koe awai ki he o ku ilo he whahai e taha. O ku mea lere ni o koe kua mea lere Waini ke tuange ke alu. Pe alu pe ia. Ka pau e hao e hataha me Waini. Whakatolo ai o ngō tafaaki. E ilo koe ke hastika ia e ilo ia koe o koe mea lere Waini. Pe ka pau koe hawhe mahu inga ia ke mawahe mai ki tua o ku osiai e time ai ponu ngau e te nau ai rapid antigen test. Pe test ai pe ia pe ke mawahe ai te mau le vai mautole ngai le koti ko ia ke whai mo mahino a Waini. Whakatolo ai o ngō tafaaki. Ai u tatau pehepe pe a mo piri. Au whakata pe ka koe whemau whawawewave mo whemau mahu inga. Kau pau ke test ko ia o se minite tahnima. Mao ai ola ka pau ko ia patuanga pike. Ai i tana pika hange koe mea misa moi. Hange au pau ke whemau hase niti ke hao o whaia ka hawhatau. Ke lawa hao ai ke pange. Pau ke hao ke checkpoint ko ni. O pau nai teki ke test ki mua. Pau ke nofai mi tahnima. Apply for test ko ni mao e ola. A pau reu ke positive. O ke silpua mea hoko. Ka pau negativi. Pa ke hoko lewa hao whanonga. Nau tolu ko u pass through pe. Kai ngofua ke tuai ko foi alu pe o alu. Ia. Kai da veo ia. Sony. Olo beto e pandemia pa ko famalo e whainga mahali ko ni. Ko ki wheu pe mana atu e sona nei ka ko kore peke tu ki whamalala mai mo. Na mau whiawhia beto e o whamea koe o pehe koe o iwi koe o whanua tau sisi i whemori mori pe. O ko matonga pe o wheu e koko e tukunga konu ki ai koe ka ngai whapure anga kumai no pe kua nau ki wahe pe he taim konu malolo ai. Kako uinga tahi informal sector, ki si kau ngowe me kau tautai, mai no rewa ka loka koni ko ke. Na e o matu ana rangi ap ngawe aneu. Ko ange na fala ke whakatau. Ko ai ke whaia ke shopping, ko e o matu pe ko e o kiuta. Ko tu ko tanimi e aha whanga haki tokoni, ke na tolu koni ko si wheba upe ni ke he kumahino ko e awa koni ko ke lopo ka mea whaia ke whakatau. Malo. Malo, John. O kia e whaunga ua, mai no vita pepule a ngā ia, e taim koe tāpuni ai, o kia ki nau tolu kai ke maua haki se niti. Ai wai whaunga ua, o sio kia e pule ngā tainim, koe whaunga taha koe whakaivia ai ngahi ofisi ngā o whafofoka wharearea. Ke nau whai, he nau ilo, uton ke nau ilo ange, ho nau wahe ngā, mo kakai, mo ki nau tolu, ma siwa nge, nau tolu, whemau toko ni. Koe whakaivia koe ni lewa, e whai rewa e he ngahi office ko ni hono toko nia ai wahenga. Koe whakaukai tai niwi, koe pangata hamano ke he wahenga. Ko nau tolu rewa te nau whakatau ai ukoloa whima o ke whai ki tufa.
e lawa pe o whakalahi whakatatau pe ke whema o viviri e ni asi mai koe ni he tau whoronga koe ni he wiki e wa. O wea rea mo e whaunga taha whai kia ta noa tau whai ta rea kia ai kapneti ana yang ke hatoi tokoni ang e taha ka koe whai i tokoni whawau taha pe koe whingai ke whakaiwia ai u ofisi e kau whawhunga ke nau kamata ai tokoni ke anau tolo o nau ilo yang e o nau whema o tokoni. Malo. Malo. Malo pita kuku whehui ki wheipe ua ko raki pe ka pai koe inu kawa koe ne whakahoko he taimi lockdown he ko hilo pe ku tapu ni he taimi lockdown ni pa koe ua koe ki ai e pandemia koe tau ki monuia koe tau ki whanuahan koe lave mai koe minister mui au ku lahe peseti koe ai huhumalui he taimi koe ne tō mai koe ne COVID poko tau sio pe ni ke whaunga koe ke talawa ako koe he koe u whanua la lahia ne whenga koe ke contain koe a COVID o ke alu pe u whika ke runga poanga poko tau sio he taimi niu ke ala ke pe whika o waha palani ai pure anga ki he kahau koe tau ki whanua he osi koe lockdown week e ua ke tau sio koe ke ha whaunga ke tau lava o hango lava koe minister moi ke tau whaunga ke tau lava ako ke tau nofo aki pe moe COVID ko he tau whanua. Pua pe palani ta whake business me ta whake nofo koe ai kakai alwe au ke ako me hafua he koe sio koe keisi e nia e ki kamata pe ke hiki ake. Malo. Ke isko ni ta we ka fai ka van ai ko ta no fo ki nei fai ka va pa fai lockdown ni ta ka mai no na develop ai ke si au go positive ka mon before ko get ko fo ke fa fai ka va pa fa to ngai be ke ka fai ka va ke na fa to ngai ku ya la ya fai nga mali hen ke na pu ke ange pe ko ta o si whare ia tu ke o atu he koe ki ngofua, ke o atu hoko atu ia. Koe mea koe ni ki he tau hoko atu, mōne apito ia, ka koe mea peu whawhi marie, hange koe mea Mr. Moui, me koe kakai pe ni au tau ilo, o nofo pe i he nau ki fo i papolo, hange koe tō tākoa mono hoa, mone o reka. E koe fo i keisi tolu wha mui ia, koe hoa pe ia, moena o ngoreka anau. Ai au teike pehe au fuu, alu apiro ke wal o kai ke tau ilo penanga fefe na connect mai ke foi keisi kon o tau mau ai ko ki me apeu ki fa fe mai to lava mi sa mo wi bo si o vai het tau fai to kang ai bulianga ia he kai ke tau lockdown ia pe o ta ngata pau ke ai tai mi tau pe he ai okay mahino ni hen pe covid ko ha ngai messages wa ha ngai phone te tau lava o fa si e fa ka mari ke toi hoko ato ai puke ka tau kei foki o ama o haki ne. Tau toi foki on me no mo loange. O sfai pe muri ka ko ngā pene ki tau sio e context. Mau inga pe context ko ni ho tau whonua ke appropriate pe fe unga pe ke he tu unga ko e tau whonua. Tuke pa fe komen ye. Tepe ka ki komen e CEO. Alo bito ekonomi me tapu me organisa tabat ka fa ngongo. Koe ulaki pe ko fiela be au ke tau whatonga i mhau ko nei whehu i hena wheka me lahi ko ia o hukumalui. E anga ko ngo i o ton ke whai whakamalo ke kakai. Ko tui o ku whawhiawhia bitoi ke pot ngai mo ui mo pule anga. He fu talango fua ko e toko lahi una hukumalui. Te ola pe whangifika nei o si lau pe soanen nei. Pese te hiwa fitu e whonua, ai o ton ke nau kuku, ai ko fit mano whaafi, pe tāketi fit mano noafi, tuku, o si huhuluaki. Ai ko ki pese pe tolu e pe tāketi te ke nau kuku. Pese te valu, o si fully vaccinated, o ka kaiko ia, ai ko no mano fitu afi. Fufika whaafu ofa o bito ai, hanga pe koe lawa nai, pa koe whamalo ia ke kaiko ni, koe toenga koe ka kai ke huhu second dose, o te ke hoko nau taimi. Ai koe mea koe ke opton ke whakatonga he kakai. Ta osi whaifu ngai le lei au pito. Whakataha pot ngai mo ui mo kakai whonua. Koe tau tam kapate mo whakamana tu, koe tau tāke te toke whonua koe pese te fit noa. Na tau whanonga mai aki ke fully vaccinated.
Ai ko tai mini ta was fully vaccinated to pese te ono fit whakaka to e whonua. Me mono walu. Ai e mau pe ta ke tia koe ni shortly. Ka ku ke tau toi whakatoka ngai ange. Ke tau e ne ua e tau whanonga mai mo COVID tahi wa. Me tau e ua I February wa fe ua. Mo tau ke I hao. Au tangi tau whamalo I ai. E ko katoa ma mani neonga nau whainga. Tau ke I hao mai pe. Toki hu mai vai lasi. Po tau esi mei au da tolke to atu. Ai ko tu ke me ke tau hanga toka ngai foi me ko ia. Ko fangi ko foi message fa bo foi na ha ke igmista mo ui. Ke tokanga ka kai ke touch, tokanga ke touch talango fuan of ma tu e mas. Stay put. Ko tempo foi lo ngai fononga holo. Ko me essential. Me ma ho inga pe alpe ki tokota e me lele. O kai ko sightseeing thing, mai no be fo e ka no mau ka ko ki ko tau ki Titan Town ko tu ia ko fu pese ko ne hiwa fitu te na tala ngo fu na to ai ke te ia ko ai fa malo ia ke pa kon ke tau fia ai so far ko tau cases ko ni mild ai ko ki ha anga ko ki ha to tamaki ke tai mu ha ai ke dai tau ko fo ke ton ke tau ko venga pe ki foi ai ko ni ke o te tau relax ka tau tokanga pe ko hinga he ke to si pe ka ko palani ko ka ne to to la hang ko pe palani ki ai ko tu ka fa ngo fu pe no implement ka ko mo ne pe to ya ku ton pe ke tongai pe ka kai o ha oi vai la si o ta well protected te fo no pa ton ke wa fa fu mo ta tokanga fa fa hi o ton ke fa fi ai fo no ta fo no at ko ni fa fi mali alo Food security ko ai fonua e paremi. Ko kore mai me ka kai fonua. Ko na tolu wa ko na ngi ngowe ko I uta. Ka pau te na loka I api e wike ua ko ni pe te falo lo e loka. E wa te o tai a nga fangi ngowe pe ga me ai. Wa ki kore mai pe ta ko u fe be ne me ka kai fonua. Ko fangi uta ko na na e o mai ko pe me nusila tokoni. Ko e ha ki taimi ngari e a o ai. Na no fo tari a pehe ko weekend ka toki ata mai me ai hui ka u ko nga ko na te ko ki na stock ha na mai api ke na me to ko ni to repeat mange ho fe hui wa gata ko uta ko ni ko na e mai ko to ko ni mindusila ki ngai family pe ko fe ha ki time pe ata ai ki tu fa na tari na fo pe na tore ma wa pong pong ta ko to ma u hui ka u ka ki time pe ke na ki fa malo ulaki ko alki uta na si fo mahino be fo ngofo pete ki alki uta o a te foi tona ke ma me to na family o ka ya doi be hafu wa to I fo hafu manio ke ka ua pe ai ko poini pe fo ke ua e o fo kuluku hange ko to tu ke to o po tala no ai uta mo me ka wa ta pe alki uta ko nga ko ni ki he konte na ko menu sila na skamata no tu fa nef ai aku nau ngau ko tu pe hatai mi he weekend ko me ben ka pa ki tu ai no tu fa ka mau fe nga fo ke ua o mai ki wafu ka ngau aki pe u tu asila ko ku fa tu asila ke u talamu mo ai hiki pe fo ki ai mo hinga te na wa tu pe ke ngai kolo kole ofisa kolo ke fa hino ngai api te na o holo pe ko u talamu ko pe mo u fa mo ko kai ke mau e ofisa kolo fa fo mai pe ke ni mo te mau fa no pe hele tio pa ba ku ke mana tu be IT ka ko ma ko tali was kamata ngau mana ki tuai pe na fi pa pe fo ke check mo me pe mo fangi mo kuli ko na ka polisi ki trucks mo me ka to pa ke fa ka to pa to ma va he ka ngau ke so tia mo ni mo pe mo ka polisi ki no tu fa malo alo Pei veo eu. Kata ve ikpalemia. Ko kole mai pe nia me ko kai fonwa kata pe mo. Ko nga ko fa market ko ngowe. Tapu fu na do na hau ki ko. Tai ta fa market pe no feito. Ko ko ki fa tau a feito na ki fa market ko la ke pam ya. Fangi ko ko ki uta ka pa den hau pe mo na tau ta mai pe hau. Fa hau ko na fa market ti na fu tau yo pe na do le ke
ke lao ko mo yang pa mo ki fe pe ta ka ta ki ko wai fa na wa ko na o sto me na to mi ewa ko ma o tatari ki foto ko ya ko pala na ka foto ya ko si ho mai na ngai ma to pa ko ha fonga pe siving na tol pe ha fanga fonga e foto tu e va ver na o ngoi malong pe na foka na to ki ewa Io fika mo ya ko ai nei me tata pe na mo ka ni wa ko na la nei ai ha ko to nga fa ko na ho na to ki o mai ki ba ba kai lockdown fuka ba ba pa na ta lo mai pe ki hen ai o ku fai to ka pe ki na sa pe ni mo ave ki to ko ni ka ki na to ko na o mai o pa wa ta fu to ka nga pi to ke ne fa na mai no mai fa na no pe family ai u ta pe ko to ka nga le pe na to ka pa wa ta fu to ka nga wa ha me to ka ma ke ai pa fe tu tak me be ke po nga ko pe nga fika ko na wa tu ke nga me fa wa be ma inga pe ke fa si o ke o ge ai pe fo nga po nga mo ui fa wa ve e la va a lo hata me ya fo no fa tap tap ya fo no ata pai no mo fu ha wa e wa ki to ata pu ka ko algo mi to ata pu e tapu ki e wa pe fo ka wa he no sivi ke mai no negativi me wala mi pe ka to fa ata ma ke ko ke pe he ai al ta wa pe ka ko nga pe ya pe u ke si e fi ma ke fa ha nga we ki ai pa le ke fa ai fo nga we ko ne po nga mo wi kono fa pa pe negativi na te ala ti mo mi a ke fi tu mal we o kusai ma ki to na pe ku ya he isi o ma nga ko ni mai no fo ke fa tap tap pu ko ke hanga i va ka ya o fola ka ku ya pe nga i va ka ko ni to ko ni hanga ko late aya ku pa pe ke na o ka pa ku ska ka te na to siwa pe na pusta fa ho ko ya pa ke na test covid o ku negativi pe mo fu ke na wa ko nga hi waka ku alo fai hange ko i waka na mau lele au fai ki save a ko i e wa he aho tokonaki na ia e kau e ua na ko kau ngā ue pe na fe mau ke nau foki ai na pau ke nau tes covid nau tolu ke mai no negativi pa nau toki whakata ke nau au neongo o kai kia hanau na kai kia hanau feo i waofi mo ka kai ko ni na ai ko ku positivi pa bona au family ka ko pau pe ke test ke fa pau ipe o na tolo foki ki ha vai fonua me tonga tapuni o ku ikai ke ko fainga mari ke na to fa ma fola e maki ai ko tutu ni ka ku mahino lava pe o ta ofia he tai nim ko ikai ke fa ta nga vaka fa komesi ale ke na fe fola aki ko ki tana ki ape he me ko ia pe ko tui ko e lala o ke mauloto e ua valu hiva na tigai ke huhu ulu aki ko puleat ko e pompongini ua noa ni matolu ko toko valungea o tolu ono ai na tigai ke huhu malu ko nau ha o huhu malu ai ko hinga pe e tala noa pe he ki motolu e kau whaiongongo. Ko tui pe lala ku aunga ho ki reti o ku ke omai e ho kau whanongo ai koe nei kai ke tui ki he ke huhu malu i koe whikalahi eni ai valungea au tolu ono ai kai ke tau te tano he ua valu hiva tau ua noa ni matolu. Pau tau tui pe koe tau wa koe ka pongpongi te tau holo tau tolu me he uafe. Ka ko ho mau tokoni mai ia ke tokoni pe ko tau kakai. Hange ko e whakauha e si o tau whamalo ke kakai whanua nea mo pe tuai e nau o mai ka kuhange ko e lau turi pe kai whai malo Hello, ki whehu i pe te ke lava o release mai age mo e gender e toko ono koe ni the 6 new positive o te au kai ke fu mahu inga i ke o atu he tai nini o te koe mahu inga ku maala te whika mahu inga ke toka ngai he kakai e whanua ia koe ki nau tolu eni te tau te alda tolu ke whakai ki pa e to e lolo e tau press conference ka ku ko tu ku mahu inga pe ki lo ka positive ne tafa ka koe ngahi ai koe hoa mo e ngore ka o whana
We have to go. Ko ki fewi okay. Ko ki fewi peni ek pandemia ba mo minister ko mo ui ko pe fahala ki for news in ma mai ko ni ko fanongo peni to tahani ku why repatriation flight he tu site ka hau porque ua be ai ne te fanongo pe to tahani ko kau fa ko me muri po ko diplomats o pe why fe to kongo fu ia o ku nau quarantine penatoria I he haikom no whanga koe haikom a New Zealand ka pa ku hala ku maupa ki whakatonton mai pe ka takatu ek paremia Marola ai ange pego nai whahauka te press conference I mua uwhai tātā noa ki he repatriation for e ka si o ki stranded kau diplomat o stranded overseas pa mo tau kau mahaki au tola he foki na refer ki muri ka uti ke na mai ka na to he la vea ngofua fo ma o putunga mo ai ka ko ti te la te tau to ta no ke ya muri ya malo son fast ya ko no fo pe ma fatu ki to ki fe hui pe ke te fa ha fe hui ki to ga me ke ko no fo pe I he COVID-19 mo me o hoko he fonua ek mi sta mo I ko foi keisi ko ni I pili pe mo vai ni o ife ia kau kai ko nak ma vai lasi ula kia ua ko fe ho na ngai family o home quarantine pe ave fa mavahe me community ya ko hono tolu pe ko fa mo pe motwania ke fanga mo o fa loloto mai ke kakaina e fe hu I he pure anga ko hiri ya to fu hi I he press conference ko pare mia ko ni atu unga mo malu mo hao e fonua e tau mateu ko tari ki ai tau os mateu tau tolia I frontliners ne kai ki amana ki community transmission ke ka ai ke irifia kakai ka fa hoko me ke kakai ko mo talango fua te tau mateu ai not enough security me ngawe fa ka ngawe kene host e to ta kilo tongani o kole pe ke hanga fa malala da to mai fa mamafa ke kakai o ke ta talangata o ke la ta me ngawe malo malo pito soat ko ngahi positive cases os mahino be ta ngahi press conference ko ki moa na e fa mavahe ki na tolu ki he health center ko I moa no iai sai ko ki na tolu ko e ngahi na na feo hi va fi ko family pela ma ko e o tau ko primary contact o now home isolation pa ku monitor e he timingawe ai potungawe he time tatau pe o fai hona u sivi ke whakapapau I pe e toki ose aho tahafa winga ku tukai nau tol ke toki ose aho tahafa pe pau mai no ku nau hawa I pe o ku nau ata me apango ka fai ngongo o ku iai pe ni ihi o ku nau talangata pa ku iai ni ihi I he nau tol o ku o whekau koe ke nau nofo mao koe I api o teke ke nau huhu malu. Aia koe uhinga koe ia e whaingofua au pito nau tolu ia ke nau mao e whakoutua pa te whaingofua ange ke nau hanga o whakamafola. Uhinga ia o ku mahu inga e kore ke kakai whanua ka pau whakahoko atu ke nofo mao I api ko hinga na iai hofi ohi vaofi. O ku mahu inga mua ke talangofua. O hange pe koe soane, o mahino pe ho tau ivia tau tolu ia. Pe kai pe ke aha whanua he mamani e mateu teu ke whakotua koe. Pe ko sa ia pe au ho te o mai ai foi mea mahu inga koe ia. Ko e tau mateu teu, ka pau e talangofua, ka kai whanua mui. O mahino ho tau lunganga whakatonga, e tau, ho lulu. Ka kuiai pe taime o mai ki tau tolu heni. E lava pe e he tata alo ia o talate whekau o mahu inga pe. Pea o tau ilo ipo o tau ngahi loto, ke o tau ngahi whami. Tau koutu i koe taime nia ke tau
talangofua ke malu kita ke malu toki fami o tui koe keise ua koe ni ma o tamai ma o fae ma o fana ai koe whakatokanga pia ka tau tō ka pau ke ofa ho family pa ke malu i koe ka pau hikai te ke malu i koe e la vea ho family pa ko whahau pia uia o ku whaingofua e tau talanoa koe ni e ka whaiongongo ka koe taimi ko ku hoko mai ai ka kita o ku koe fo i keim kehe liliu katoa e ngahi mea ia pe o ku ongo pe whaka ofa ai whiohi a kau ngau e potu ngau e pa mo ki nau tolu koe ni o ku esia te lava pe o ngo ia ai emotional kai kia amanaki ai ka o tui kau whai ngongo ka mata kai whanua koe mea ulua ki pe ka pau tau ofa tau ngai family pa tau talangofua tau malu tau tolu kai malu ho tau ngai family pa tu koe he hoko at koe ni o mahino pe ia pa ki kau whai kawa koe na mea na toko tahafitu ki mui mui ka pau o kuke mauhanga whakamatala o te ke hanga o puke whakamatala he koe tae ofa ia ke whonua ka pau ke mau whakamatala ke toko taha na e whiohi ma toko taha ka pau ke mau e koe o kui na ke tau pehena e mawhola mea maha ki o mai katoa ngā information ni si ange ngā ue si ange ai whakahela ke kanau aluatu hanga tonu o whakahako ngai sivi ke whapapau. Tau hunga penia ke tau si o koe hae tuunga o e whakoutua i he whanua whakalukfua. Tau tui koe mea mahuinga ka tau tolu i he tainemi. Malo soane ku Bawewe. Pale mea malo, bitu koe whamalo mai penia pe me li koe koe na nau kore meka le nai. Koe kore pe mua, koe ngā koe nake whakawhaka le nai e tuwha atu ke ngai wahenga, ai ki monu ia. Ha kore mai vike e nau toka pai pe, e tuku pe ke wheitona pa moe, moho patu ngā ue kau pole whawahai moe kau whisakolo. He uksai pe mo tole kau pilista, kau tamako i tua te nau kempeni aki nā toi tuwha. Malo. Alo, sorry, ko tui, ai taim whai ata pe ni tuku e tau poti, tau ki ngau whataha ke toko nia. Ngau whataha ko tui ko mea mahu i ngai e tau una tui ni ui. Whamalo ati ke ngai whehu na o mai. Pako kore ate ake ko ni mo silo le rei pe ya ngai fa matala alwa tu me o de mo fa hoko until fai tau ta no ko ni ko tok time pe no mo tok tu ko ai fika fa officiale ko nga ko ilo pe mo fia au hi pe ko hai mo mo mai mo fai ta no ko tu ko ke au ngai time fai ngata pe ni to le le lo to ma wa ngai fa matala hal ka mo tali be ko wa ko me mo ne ngo pe mo le mo ko ta pe ho wa kau mahu nga ia tau mata no whahoko re re atu tāria mo ngai whehu i pamu tok whahoko ati e kakai tau aho hoko rewa tau toi hoko ati tau tā noa ai mahu inga peke tau whengau ea ki e ta whako ea pako uhinga whokia e ai ui kone whenga maari e peheni ke whahoko atu wha ofisiale mo tāria ngai whehu i hoko mo tokanki ai Waki vai pehange ko mea nei mea kemi sa moui hake ko api o giai aki nau tolu o siai na hu tolu. Ai ko tama ia ko o starangi ai ka hau hata ki api ko ia alo fa fe o fe. E ko nga o lahinga ne protection ni. Ne nga ne wear mask ka ko ia alo ko fai ta noa. O ne hau ko ia pau ke fano pe ko hau ke hand sanitizer. He ko hikan ai possibility na hau to ma ha me to ta ko ia Whaki mesha pe he. O alo fa na ko te ke hu. E patu ke whanau koe anta he age taha ua o te ke nau hu. O mo very vulnerable ke nau puke. Ke nau ato tari hataha u hau koto api. Ai o whia mau pe hataha. Tau pe malu, mahino ange. Pahau, ai practice ki nau hand washing. Peko sanitizer. Ka ua ave whanau. Matu whaingofu e taim di tau pe ate. Lere ange wakai tu hai. Ka unau tolfu e koe ke hu. Ai o ngā rewa e ala hau rewa ia. Compromise lewa foi pa polo ko na mo api o puke ai hatoko lai ko ga mo no fama ai fangi me ai ki pe he ma huinga ke tau fatonga e tau no ko ni taimi fainga ta ko ni pa hange pe ko tau fa ta no ki mo tau fa ta ko to pe ki ma ui ai fo ki ga ki mo ni ta tak tau tol
ngai tai whangata ko ni whalo to lahi mai ke tau ke whai tau whatongi mo wha tau le rei taha ko i ngā pe ko le rei whalu fua tau ki whanua whamaro lahi ato mo lau mai aho ni pako whatau pe te tau to e whiloak le rei pe a tai wawe taha mai pe a pau pe wa pong pe wa aho ko mai ko i ngā pe ke tau tāno ka hafu mea au fu toka ngai hata whetu taki mai ke hataha ko ngai pot ngā ko ni na lava pe wha to ko ni atu ka ko whamatara ko whika mo u case covid tahiwa e tau tukat pe u press conference pe ni ko ia pe ki whamalo ka tu ke tau whaos ka ko Kristo ai ko si kaisi o whaita mai whio he lau maa le maa no ni ke tumua ia maa tolun o na heri ke whai po tangata amen Whakato ia o e ngahi o ngongo who'o ko tuku mai mei he pureanga ke kakai ko ia o e whanua whatawange pena o taki lele atu ka mea mawinga ka pau tigai ke huhu malui la vato huhu malui pia ka pau o ku te ke hoani ka kua taimi ke hoani o se mahina ni ma la vato hoani papa waha whainga marie o ku te kiai ke booster o kiai ba whainga marie ia ke booster ko hinga